Hello, you are being the YUIKAN SHIRIK hoye. Ihi lamjim punter wenene. Kata le ngui le kai na yukruli rakau ishavun na hunpun ne. Jogi da ihi riotang na tum na tightly re. Riotang ni rakai. Ihi chinora jishat ne isang the ina katruka. Kalay na ngui laga iwa school cha adli tomaya. Na tum na kai shatui Cambridge de la tightly re. Chili la tom. Mount Carmel de la tom. Little Angel de la tom. Kala galaxy li la tom ko chung li ada kai cái đó đấy yêu mirin hi rồi cảm ơn man là cái tiêu ha class 5 cái gì nè không nó tiêu sốc phô cái chỉ đi result thấp phô giờ đó cái là cái thắc lại cái căng bị cái rồi luôn sân khăm nhẹ nữa không chơi là thắc lại cái nữa nó chỉnh sắc Bangalore 2005 li tai weighs 26 mang da ho Bangalore da he laka Bangalore da laga chot lagen ho boge din hi kazing ro cover year ta laga virin ji sa da ho boge I Bangalore le da he cycle li tong laga cycle thau laga break lam tha da ma pha la cha da ho bog laga yim rin ji sa da kai ka virana lumshan mi dai he real estate li 2008 liva sang laga singkum ka sang ka ot sai in a real estate company lig sa jeli I hi tio me god da pung tra da truk hi ot sai kala samaman laga chief branding officer endang da kai chuitili I hi iklatwi hopokora da 2016 li interior color branding we company hi how ko fok me hustler in a company how ko fok hi maram ka ga kale hi in a real estate one of the leading real estate companies in Bangalore Lake Sadam Ramli nganui la kai na jini ka ta thak la kai na I ta da jingkum ma ka da phanga ma ka da truck ka tam hitran heli I management li senior management li ka zangai sa da zatwa maman laga thanga I capital li au ko ko shokai phang laga phaning ga khoi sampang chiwa ka ga jilaga ari hi jingkum chia tom je khang ko singkum thomra ma ga rang laga ot ta da sign ka sa ma exercise lamang watera activities lamang watera team department ralang da manage salaga mirin ka khlathi yang khwatam strand the future hit da tangmang tingo management kau gi da jililang da la akhwa bam bakang by to gi da in a paning laga you have it's too early the thak now hi da ka pom hi mi being the success actually ko ho nei jila thai thalala yang wa laga hewa I da wa phlongai ka yurin hi sang khamai ba ba ka khlat ma khang ma thora da hi UI company je how pok vai sada ma chuk pok akha shongai na kha tam strang di ina myang now UI a sing lot sabing le tun chen da train sabam laga UI mi yurli yang khung atam strang li hi community UI community ba lewa ta la kaina le sa che thai laga company hi mission hi one of the objectives chewa ching sai da chi wangai na ku shok san in a aturashung da sa khai li attribute hang cover hope in a Bangalore li career how pokatan strandly mikchar dalaga ya gasang reva thada menau na ko holim ma cham pai nei ji thumwi a khang vai chi dau ke dang ya shong hi char dalaga ka pting adam strandly chakha ko da lung li iwe uklung li thada hopi thang kha ba ka chi lai shon ni yana ina ot wak sa dam li la discrimination la bai hi la bai itumi corporate class ceiling la bai chung radam strandly la iwe hope je consistent na lai shon au ge da thada iwa chi hangai hopeful being hopeful ji he
you attribute hang lo je ka hope ne in a mia khali khui sangai ja ton stran le criteria kachung le khachili matai la khai a khani je first ada willing heart je hi the check in line yang e je ka mi ba ji skill kachung le sa la bai a willi sak shap kachung le sa la bai willing mag sa dan stran le ot sam rum je hi sakla ke yana willingness ya khane a khana honesty mi kumo akhali ngashik laga atam ka sang ka o chang ra ka ba onesa khang rokli langda malem ne yana willingness ne honesty ne and chili ka teu ka khlang sang ri ka loyalty ka dong ning chang yang ka sombang serma jim ne that even loyalty lila one of the criteria business company run ka sa ka tong kana ka chui uniqueness le sare ka uniqueness le sare ji ma mudang lai cha serm ne ya uniqueness tila ka issue company le ki unique sa ka je cover even more than a business even relationship pa ji sem the iwi wang iwi employee ba he it always come first not a customer in a iwi sakhang room being chili like she the relationship ja atom connects hardly kind of the company have atom the automatically atom runs hat here business owner acts ada iwi wang but like responsibilities kanine a kind of a strategy plan a ban of a tactical strategy by hin of ideas business owner akasada ideas kachunga generate kasatar sai ka ideas kachunga generate samang with the tactical plan the execution plan je malaya cover ideas je thada ideas ne je ki ka sa phai malem ni akawak na kai kana ba execution them lang sai jilla tactical plan work by them lang sa la strategy malaya cover je la re mane jena you have a strategy and a tactical he business owner nak sada hand in hand parallel liner chi you have responsibility in a business sadakle he service sector ne in a client service sector chu sakla jatam sranli service sector he challenges kuchung kale salala matalain sadam sranli sense of achievement ba he by in a rating chungwe kai ka sector kate likhang adam sranli yana chot lagaina salaga sense of achievement makla adam sranli hang gava nana jot line sa ha dan strand customer being the ningyang kung chui sense of achievement chui ring pa in return it only motivate salaga mathame kharda sawa ba yogi the in a business pa hi just kasan it me merely we run a mayamika issue company hena sa ngai kachung khalai aka kani na ita da hangai ichi company hi ara Bangalore mangli maningla cities kate lila enter sakwai playing sam hungle cities kajena itumi northeast wakpa hila ungsang khwai da plan his section ain sadle chidauge da arena ishi company hina itumi community li khangatam jranli itumi community hi pangthem li labai service le labai temlang khai mi yura khane chithauge da issue hi interior company satyoge da employment hi now da hakla kaina kala chungla kaina cities ka daily la waksan tam shanli mi kuchung tar kar sai chithauge da issue community hi na leverage khoi ka bai kuchung khole kyawangla jilga marketing department la ngate ye chili laborers department la ngate de ye business development we sector jila ngate le ye chidauge da itumi community hi kuchunga otsangrum ga bai le ye chena issue krinjila itumi issue ningpnin hila unemployment potential unemployment kuchung le dak le hi chili address sak bai ke hi arena thing pokai issue company we culture hi very friendly culture issue of pressure and work masamne ka akai na ka phaptang rok laga ochi mataina
explain sa mel ga delegate sai pressuring sa dam friendly productivity level suita ye ka itum na individual level laina friendliness laina ka sa dam friendly ot la chumai khada khwibabam ina ishina ga da he establish sakla je cover mi pingjli atumi ot ngruji timeline na duration na ohi ne da hang ye phang laga atumli matalai na explain sa mi khai witili ka chakla the we style na sang sagi jene issue culture but very friendly culture customer is king ge yu wang om chum ne na tum no ga dio ka da argo sangai sal pai ka yu wang I always tell to my people you can fire your customer. Jenny, yes, we have turned down many customers. Last week, the Wolf of Wall Street, Jordan Belfort, YUIKAN SHIRIK, keng le yang ngai le pai ka ba la bat later. Last week chi yang lui shite laga I was lost completely. Yang ngai phung laga Jordan Belfort we merely took my car I was completely lost and it was amazing. Our biggest weakness ay nalay ka sahi 2 weeks back in a dress up okay. Java kikla jaka business world list at maman laga in a pick-up size scarcity mindset pick-up size. Business world is scarcity mindset because of the in the last 2 weeks, I know scarcity mindset when abundance mindset transitions hardly. Biggest weakness consistency. Itum he in a casino canton strandly itum your mounting like a day mule sang da. Company aka how pocket strandly immediate result ning chang ba hina. Zingum aka kalaga od muchok traka give up sai kachang flugain etrogena give up sai kachung katai kainang ngai baba. Consistency sala gaina patience lela gaina. Zingum Katum to Pangamaka cover, you cannot predict anything. Jenny Eva, that I akakang with consistency and patience. Achon hang jump in a damkwe chivakekla passive state. Kakino taste alapai. Itum he most of the time overthinking. In the sang I jikatung overthinking sake. Overthinking marna decided to me passive state ain't about maui. Passive state you cover, you're just you're just going with the flow. Akama kisarikal jilum tem ne, ache kisarikal jilum tem ne kota the odd was hatchingle. In the passive state ain't a bum kai he in a young quantum strandly, a elo, a tum sang at the lesai. Today in a tum with a clear a chumney, passive state when an active state like cafe. Bangalore ka pumping na third later isya ka do sinyo ay na haklengli na anihnili encourage sa laga ni hi hok sa akhri sem laga yorjani anihnili sa kang sakhi maram kuchungle in anihnili sa kang sakhi experiential marketing kasane ya in anihnili hang how you do small thing is what it's how you do exactly the big thing. Jena anikni na sadakle hi hok akrije hai salo kanini na ji salaga effort sang laga hard work sang laga mi pingli marketing salaga direct marketing experiential marketing sadakle ji anikni we career lila hi influence ka chung khale jena lasting in the tam jikathe java practically theory mang in ning la practically anikni li sa khang sa jena lasting business kasadam certainly itum na paning sar lak khai java loss masam rak je he itum we consciously labai subconsciously labai hakla kai na sang jita da sakwa adam certainly in a particularly mention om samra ka
Klein na we saja tam strandly klein jina chakshilina the hat me kai. Hat me okay it was a complete mess. Mess mang meaning lara going a dog, you going a dog lara chili stagnant sapamo. Jenara chili stagnant cheapening bomb stagnant sapom jena a regular future adagly chili la shekudo 100% no mirror to get. Jena it's at the slow Kishika Sakai witty realize Kahoga Sakui Java. He that the Shoikai by Hili a pumbom laga a relay the Kalegula Rara the Clay budgetly Sazujim would liver Kanga in a Pamaye except Sakai in a Pamaye except Sakuye Pumlaga Zatva Pokaina momentum J to the pickup Saliovi. That was how I fixed that mess. In a business lever, ups and downs were about. Rating have a iklat dan saga java muyo buy. Ka ada iwi leadership style aina hang cover corporate world like sadam trandila arwila rashung da iwi leadership style wa akamam ne java not dominating but going along with the team members. Jena rating budget no han quinolo in odd magsa dam strambly in engage some makeup kujeva you Facebook page TWBF Tangkhul Working Professionals Forum Jinatum Nagatailazan later. Chile you queen talk Chile invest high you shimak bava mobomne talila Kachabain the shimney shock the clay, Jita relevant Salinas have a visual storytelling in a side, Chile engage say. Using on Trada Hungana lega atom G. Arita Katatas at Chihuahua. Nari Kleina Octatomnia Samla Mansara Chirupla Kanjala, the XYZ, Kachunga Sasai, Chimauningla. Chia tóm je vợ, chính cũng trật đập hòa tóm hiểu ý dressing là sắc ngay cục. Chứ nè, in là nó tụm nhá cái này hàng ốc. In a scarf cái sang hi, scarf hi, aku sáu sớ đâu chứ, aku sáu sớ đây là cái, aku đi này cái aku đây là quy sầm je, quy dốt sơ. In a torn jeans cái sang hi, thật đâm bằng nào lấy torn cái sắm những này. Kaya ngak bahi, ada kesannya nampok asing dasung dah saka kai pun ke porak rena, rak sengji ni ya. Tengok terhadap pengadam liba, ring pala kai na sak ngai sa laga parop sobai na lesai. Iba thinking bahi, 80% a thinker. Doer side wak bahi 20%. Kemain yang kelajit laga. 80% here, matalaina, washunglaina, muchukadam strandly doing execution by my carda, kalam thame carda sapai. Cut thinking bali matada atamamila doing and hopok hai by have a double work sawacho no. Jenna, I'm a thinker 80% and 20% doer. The greatest inspiration. Me kachung kana interview li hansar la kai java. I am my greatest inspiration. Kai java java mashit samne ya. Itum hi kasakwa katong kali reference point ning chang. Siri. Jen ila reference point kachung kali kai iwi bang aka kani na reference point ka kui Thomas Alva Edison we na kui awi na ki kui hardworking and never giving up. And we light some the atoms currently thousands of experimentations halaga give up magsaje you bang it means a lot. Ari honwen araka I think in mentions high the Jordan Belfort. Me ask Camly Fortly love involves high ka chipaje meaning la awi an energy mi sang the clay awi hardworking mi sang the clay. I think li tang boys halala hanga luigi. JJ reference point high. So
your greatest inspirations je ka chung khale ina aminga khani hang khai chi chiping chin in a way career how po ka tang strangly jot line nga she la ga na sak wi ki ka ga mentor makli or life coach makli itumi community li hi va rian da jot line lai fwe chi dau ge de na YUIKAN SHIRIK take we laga ar honi ka shabai na dang da public speaking labai event kathali sadle ye jimang meaning la society li Bangalore society li je cover NSB kathavak le involve sai issue with Tangkhul li vakla church li labai involve salaga so de ina katina mang thai salala ka shabai na dang da shokra da le khnui thot pe hina iwe adam ning jang chitaran in office lila hora le kala online lila social media ta lila radically kachungale ye chili private message channel dealing sadakle kachungale the katio de wena itum community he difference mathaming success ko go kasaji the meaning ne ka one at a time itama hai na kha sangrok laga hang machin rock laga hang chithai rock laga sahi kanala ke kala cheese top of them mirin li labai business li labai we're not free from doubt mirin li zatwa laga the incident or situation actual concern le kuchi ngari wa re kuchi makta tam kuchung le business li la chipapom business samaman laga there are so many cases stuck wasai laga way out magthai tam strandly in a kasa akhni le kresa da siasai rally yanga laga awi plan jikilak la kiji yangai sia kasai na tangai laga rally mon bom ne ka sia kasai nang so laga lighting by a related materials related cases pinji online li la phaye ngahan ka bai katem oitum ni tem kamai ilithem kamai ili washum kamai kharno bing le lang han laga iwi doubt spin je ka shabai na tang da thar quick vai sai iwa doubt rai cover hai ka bom ji i khang jam sam answer ma sang bang rang ngai na tang da da phak zat ba sin ya iwa chita da deal sai teleportation device le sani jiwa kachung kha sangai kai da sangai mai tu ja khalai jaba device a kha na library di haida akhan na ba yuishim ni hair marama hine lai dik ji hi itum na mi kachung hui wang ma pa khangai na chang chat mai kap ja khane kai dum da thai ja khalai lai dik ka bi bing hi atum na mirin le singom hang phanga ring ka or hang chu ring ka tong ka summarize sai laga yi sang kai lai dik ne jani ba yu atang hang hai da doubts la pai kala mirin wi questions being la pai lai dik li sang search sang sari jogi da in a business sa laga or you really kika confused leke but direct lai dik hit tak jogi da in a teleportation device ji lai sani cheva we wang kom nau ji kika shok dong li pat sa da library li wa laga answer ji ba pha kwe laga pat sa da ngau they will ring ji productive samai card kala meaningful the samai card ariva sports lage ji kai shi ya shot league da leo mo Bangalore le ya da iwi bang hapta ga hi odd chak chang da sa zat laga hapta le a khi leak u khang yo hi stress ka tong ka thang hyok chin yana na thum la ya shol li kui he na yang khui la ga na na ka pam pam ma pam ji le haw po lo stress mang ming la au la dio sang ora ishi dang na u khak sare ga ra kre ba u ka ki da tang mak te jene na thum la za ta sa khoi sa lo iwa nga shen li ka ta kha da rar mo man je nga shen li le shi ka ngai le she da iwi playlist yi
guru rupin machang vui nangai lake ching na khaba wi la hing na khaba yo yi Tangkhul no lo mu yi na ka lo mu je da remind sa shon je ne yani we playlist level guru rupin machang vu wing nai road not taken je he pa ga the lecture le shilak le practically kapni atan strandly challenging the salake in apning laga ihi entrepreneur masasa or life we limitation hi ki kam le sa jene je ihi solo trip hi satsara kichi hi ina hanga i solo trip sat ngai lake solo trip ga zat hi pamyang zat mangning la ka self discovery hi ka chung ka masa khu da hang that you wang ihi entrepreneur meaning sa ne je solo trips at later Tangkhul entrepreneurs kuchung shop the gle hi thailaga drink pa ka bai nim kaina na chumni or entrepreneurs pin le thaimeo da hangai je ning ne ya sang sak ngai la ka je networking entrepreneurs pin hi abu mang masa bai plum ne je da entrepreneurs he shogradically being he rivals and makui ngarokla network sangrok laga akai na kha ko tomrok laga satvani shiva thaklang in pick up sa laga Tangkhul le hila thaklang in chewer question hi chang eva ma ta ga jang ko le hi sa pai jang han che la mai wan tham mai ri in a Tangkhul entrepreneurs na chaili ning chang la kai a khani le ai ko chung le ko jena ina ming panjen hi ping mang da khang nim ko a kha je ba na chum na Bangalore le khlai ping na thera amaya so chang lai our business model here iwi bang matan ne our ka ta sa kha je ka ba background of microfinance sa jo ge da ai tum Tangkhul lo bing nang zan make up ji hi tum hi lu pa thra sa kha hi phaisa na ma chak no chỉ thấu cái đó hotel li mi trava là ai nằm nhiều chụp bấm đó cho ngay mấy sang cái bài này cho nên à mấy solver our entrepreneur sadly he profit cơ margin này mấy yang là tiêu này cơ which will go for a long time consistently our model ji amazing that number one secondly nó chung là sa shon the glade generate nang kang in a lik mang ina appreciate sakher ga awi cut an sadly chi thad ning chang la ke chi mang ning la we itum we ada hang se chi ga damn care attitude sadly ji ni ke chung wi wang la sakla ka man sakla kai character a khani jena ke chung hang ngai le fe ka khani hi hang ok amai so na yang le cover in hand the tui hi cut uklugen ke chokla ke kala generate then hi yang le ka I really appreciate what you're doing keep going interview quick fighter adley the hangai na iba shak chang la again the question hing han la pa the pit kat tha ko pop no chamang hanji jikimro Ishibavali kujili first somang reji hinga han bro we do with example mong handula thala ham yogyo Ishibavali in the first day class 5 ri the chitla go chin the first ne futsa de ngajan lai sajan da chili pop chiga chi question ji ohi nei abra inikni hi lai chila ga na break her is halaga nong la vela aka sampangai je ne ini we her jan a fairy tale thai chi dau ge no thumi do chi ta sar le mi no le shila ga na le na thum na sia sa mi lo ina ishi Tangkhul kanu thot ping le hang khangai je ba o hi ne na na chi ring da clay na na sa da clay hi passive state ai no ma pa mai lo phaning bom la ga ka ji ba ra Otsak zang laga sa tom ne jimang maning la itumui market itumui ngalay hiwa abundant salakai ngalay ne
scarcity na mayang lo city li shock laga scarcity na mathe lo abundance opportunities mange khajili nai na sa khji je khikla je laga bold sa khmai kala confidence le mai da gazat itum na hi sa shaboni jiba no we profession je khigre mathe ne thalala itum na hi sa shaba ga itum tree khamai kalam matha khamai tangkhul sem shabra ke hi iwi shit ka sang nei kala chita ta sa se nin shila ga rin tum na yang khami wi bang tam khui ka bai le kha ba tam khui mi lo ma shung khui ka bai le kha chilan na ma shung khui mi lo nin shila ke a chi hi da a hor may 6 YouTube na tum na Facebook leva a hor vishum to sampang kala amay ningai so shimre Facebook le achan shimre ani kanina hidada itumli katom kami hi lilang da matha kami otok malay rim ne ani ni li kachung kaning shi jedang so laga natum na tailera now go t-shirt kada kala itumli ngashanwi t-shirt sadakle hi kwang nak sakla gje hi inamaram akamang nange itum hi t-shirt ga vaisare it's just a piece of cloth chili kharchan kasang mane ya yana itum inang ngai baba let us not just wear a piece of cloth let us wear a story iwi t-shirt wi maramli mathamai da thai ngai lai sa ka iwi page li rami paira description asingly later jenang asoda YouTube channel li subscribe kasa momalai lakalo thank you